Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kedai rein sa zeme ko na pumwangai dele. Sudan kedai ge znai bai ke zing coming e mama ge military sipai me bone civilian rule anui zemena na board na election na page government pungbe teungon ne leiza political leaders pazet magu ka sa karang medu tuilu za ka banki ka kam ne leiza sale. General Abdel Fattah Burhan sipai pe pena saz political infighting Sudan kedai gu pazet me ka sa karang me punui ka ke te se sha za bam de ge apo military rule wangle za sale. Sudan kedai gu Prime Minister Abdullah Hamdok tu house arrest sipai mene pikilung kangene halata rapeta di deleze news sources na sale. Sudan kedai gu capital city Khartoum ge zinai bai ke zing coming ye mama ge mina chang mene apo military corps sipai mene anui zemena na pe ke be government lutuni be luga lakcha protest etele. Manipur state ke zinai bai ke zing coming ye mama ge Manipur police na Assam Rifle combined team na Kuki National Fraud Nelum groups KNFN active cadres minahang chumdu teti batsa kak bai ke zikre kuno bi ganom kolo kangpok pi district ke minahang madai du kachai be bata to gene kapchet ni be bodu tu to ludele ja sale. Karai bege Assam gu chief minister to gaibe pe zaina ka ge Union Minister of Port Shipping na Waterway Sarbananda Sonowal ne dana in tak ma ge cargo terminal zai tourist jetty na river fort development project Assam Dibrugarh district in kya te ma ge Harampur amdu hadam sam guys global unge Bogibal bridge kaha pe tele rahange ki guys hadam gaide le sale. Union Minister Sonowal ne saje central government ne Dibrugarh district ke nei didi be sorbam hang zai India ke de ge nge ki di be nei sorbam hang tele la le ja sale. Zai Brahmaputra nge ki na barak nge ki ge Bangladesh ke de te changje heli de che country ka na roze nei didi bam sorbam hang te ga gu le ja sale. Zai Union Minister ne saje Ministry of Port Shipping na Water zai Inland Water Transport Department Government of Assam na North East Phongta Railway ne ba Gailuz Bogibal Bridge kaha pe global unga telelwa ratewla leja sale. Noble Prime Minister Narendra Modi ne zinai bai ke zing coming mama ge Uttar Pradesh State ke Medical College kui rehugulam ge lusik tezab mahang college kui le pet kaidale. I am Medical College kui rehugulam ge lusik tezab rabam hangze aket ne Siddharth Nagar district ke aket Ithar district ke aket Hardoi district ke aket Pratapgarh district ke aket Fatehpur district ke aket Doria district ke aket Gazipur district ke aket Mizaipur district ke aket nai Zonpur district ke aket pet kaidale. Noble Prime Minister Narendra Modi ne saza apo Medical College quiz rangkang kro kana lak hai chumjang kai skui gu budget ne tele loi ko dele zai apo rehkiz hazaibam rozerbam changno jaham ngila le ja sale. Noble Prime Minister Narendra Modi ne saza apo Medical College kui ne hezemna hang employment tabam perabe mina chamnge si hang pegu le zai apo gur Medical College kui ne paramedics spy gu doctors ramhang du apo gana employment to lugule ja sale. South Indian magu actor superstar Rajini Khan hang zinai bai ke zeng coming mama ge loring ke Dada Saheb Phalke Awards hato India magu Vice President Venkaiah Naidu ne New Delhi Vigan Bhawan ne pegai dele ja sale. Aipo hato Dada Saheb Phalke Awards superstar Rajini Khan hang pe India magu cinema ge matu chi bezai kadai pere mene chi zabam rahang tu gai pe dele apo to pegai ko dele ja sale. Zai Bollywood actress Kangana Ranaut ne Loreal Strokes na National Films Award hatu ilang be actress mipui muroge acting de chilang be hatu zinai bai ke zing coming ye mama ge India mugu Vice President Venkaiah Naidu ne New Delhi Vigan Bhawan ne pegai dele. Bollywood actress Kangana Ranaut hange Best Actress Award mipui muroge acting te chilang be hatu Manikarnika Queen of Jhansi nai panga Hindi films hagwang pui Jhansi nai panga gu film patak te bege te chilang be lugu de le ja sale. Zinai bai ke zing coming ye mama ge Loreal Strokes na National Films Award hato pebe hi ge New Delhi Vigan Bhawan ge Meghalaya magu Kasi Films Liu Diu ne Best Kasi Films ai
Best Autography zai pakana be National Awards lugai de lei aipo khasi magu film zi za Silongu Bazar hachai ki dilang be zi lei jaga chule liu ka chebe za saiki zai diu ka chebe za dilang be khasi kona kolei jaga chule khasi magu films liu ka chebe films za presented pe Kim Jisok Award long kai madai Busan International Film Festival tingkum changna za cross ku ge lugai ko de lei za Human Spirit Award Pune Film Festival na Best Asian Cinematography lugai ko de lei za sale Union Sport Minister Anurag Thakur ne zinai bai ke zeng coming mama ge Chief Executive Officer FIFA Foundation Yuri Joker Keftu New Delhi ge deudamze dogai de lei za sale Sport Minister Anurag Thakur nai FIFA CEO Foundation Yuri Joker Kef ne panai ne deudamze ki beloge dagum tak ne India ge football thaba games grassroots level ke chai ge ne tournament di bi be kai razai football ze India ke de ge tein tora belam ge ki gale za sale Union Health Ministry report sai suize India ge COVID-19 rarit ne zina in raz positive test pen me mina changkrem dai ha chumja strong medu positive test petlei zai COVID rarit ne raz chai di me mina ha ma dai za dai ka chum chai di lei za sale COVID kan ravigine idai di me recovery zinai te zemina changkrete set has nazer extrox economy idai di delay zaina ka te ze India longe COVID kan ravigine idai di me recovery plan te ze krokuchum lakhim reminge chang extrox na ha chum ze extrox na me idai di delay ze sale Union Health and Family Welfare za National Vaccination Drive report sai suize COVID vaccine ro kabloi lumetez kro ha kechakno lang kaisno changkru kono haite set rex squeeze mingemidu kablo dele za sale ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys and kingani mele indu to dele